Koncept je jednostavan. Igrate bilijard na mesecu. Na prvi pogled, ovo je običan bilijard. Belom kuglom ubacujete ostale kugle i to je to. Primetit ćete da nema crne lopte i da su pravila malo drugačija. To jest, postoji jedno jedino pravilo. Ubaci sve lopte osim bele. Kontrole su jasne i intuitivne. Imate kursor, naciljate i u datom momentu ispalite kuglu. Snagu udarca regulišete uz pomoć ovog bara i imate 3 pokušaja da ubacite loptu, inače gubite život. Fizika jeste pomalo primitivna i u pravom životu se kugle ipak malo drugačije ponašaju na stolu. Ali, za kraj 80-ih, ovo i nije toliko loše. Mada najveća stvar koja krasi ovu igru su table, odnosno stolovi. Imate 60 staza i oko 30 različitih stolova u svim uvrnutim oblicima i prosto je mnogo zabavnije igrati se sa raznim preprekama, uglovima i ostalim čudima koji otežavaju igru. Što više igram ovu igru, sve bi više voleo da zaista igram na jednom ovakvom stolu. Znam da neke vrste takih stolova postoje, ali ja nikad nisam video jedan takav, a kamoli igrao na njima. Svaka tabla je izazov za sebe. Neki stolovi su bolji od drugih, ali generalno svi su zanimljivi. Srećom, uvek možete birati koji sto ćete igrati, ali isto tako možete i da namestite koliko trenje ćete imati. Ako stavite na 255, igra je gotovo nemoguća, pošto se kugle na stolu jedva kreću. A ako stavite na 1, onda kugle lete na sve strane i klize kao po ledu. Jedina stvar koja smara je ta kad ispalite kuglu i ako uđe bela, morate da sačekate da se sve kugle zaustave kako bi nastavili dalje da igrate. Što je problem kad igrate sa ovakvim trenjem. Sad se postavlja pitanje, da li može trenje da bude manje od 1? U ovom slučaju, da, može. Ovdje je igra neupotrebljiva, jer neće prestati kugle da se kreću sve dok sve ne upadnu u rupe. Ovo je zapravo zanimljivo gledati kako kugle nemaju trenje. Majku mu jebem, ove kugle se i dalje kreću. Imam osjećaj kao da gledam screensaver za DVD player. Sve u svemu, igra je dobra i preporučujem je svima da je igrate.